Hello, naimbag nga nabita namin kakabsat. Welcome to my channel, Ilocano Life in Hong Kong. And then, ita manan nga rabi ket nala daw ti padiner ko manan. Maurat ti bisin nila kayan. Ket ne agkukwa ak lang lechon. Di oging itata. Saan mo't nga mano-manon atan eh. Adam oroterinan kakabsat. Damot tikwanan so nga maluto another 30 minutes maybe so nga nala daw ti dinner nila kay pero may bisin na kanon natinapaak mat natinapaak kita nga aldaw ay story ti biag ko iti Hong Kong, Ilocano Life in Hong Kong yeah oray no kasano maramit ko lat tamat iti I mean, dagiti favorito nga sida. Malaklat tamot. At dahito aglawlaw ti balay. So nga, ipakitak to kanya yun o kasano nga panak agala iti balang nga kwa. Balang nga sidsidaan. Nga kunada. La. Ito, kastoy ti rabi backyard. Iti garden. Ito. Ay, taran. Itak idirwan. Nagtuturugan. Nagtuturugan. Okay. Nangyari malutan? Nangyari malutan. Nyam nyam. Ay, dahil tamanin ti ka ababa na kan katidog ti video kon. Agyaman na kada kayo kabsat. Dagiti ag-like, dagiti nag-subscribe. Dagiti madipay nag-subscribe pa pindot. Press the button, subscribe down below, and then like, share, please. And then thank you. Good evening and bye. Next video. Bye.